Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu. Mundu wa Nyasaye no kusanga ali bwanya hando kwa nawe inyanga ino ya Nyasaye kasiye mera kanjero mukambi Stephen Hamati wa Christ Evangelistic Church embetsanga no kusanga ali bulwezo kwala nawe liwala Nyasaye kubira mshito shefe ya Western Nyota TV. Nyanga ino kanya Nyasaye kuwesi obyangu na hekomba no kiro chaka kusaye Papa Nyasaye wefu mwikulu ounyala byosi mulonjo wefu khado mwami wefu ukusanga nyanga ino yo kuwesi obulamu owere si obukozi ende timbabaze sikira kulabalamu kula nyanga ino ukupamba oryo mno mwami kumanyire neyo Nyasaye fe kata mshalo shefe sha Kenya kozi kakubirrangamu umanyire iyo ne uli obunyali kutiro okulangisia mu county tsefe tsose kata tsiri ndo mnyahano mwami kuwalambo yo woninja otire ku county tsina yo urerango mchesi oyesie abaruchi befo mchesi ubo kumanyamba obibali nende uongozi weshalo shininga kahoere kachira abantu bose bo mu Kenya basangale umundu wa Nyasaye ukulolanga nakhulisia osi emsairo mwami manyire baloba ndo butinyu ulona ndakale okulesana lakini mwami mukono kuko unyali kutiye mbulambo bwabwe abalwale obaoni abali njao ngule ichayo enye unyali mwami katali kwali kusali tendo tsingufundo unyali kachire liusia bwene elia waruma buli hole bulira Yesu Kristo mwami wewe amen. Basi kuchakranga abakorinzo bokuranga sura ya kuranga kuchakira lunyalilwa 18 okuba lihuwa elyo ly'omusalaba nelyobusiru kubena abo abatibanga nehuifwe abawo nibungwa nilyo obunyali bwa Nyasaye. Okuba lihuwa ly'omusalaba nelyobusiru kubena abo abatibanga nehuifwe abawo nibungwa nilyo obunyali bwa Nyasaye. 19 ibola shikira kahandi kwambu dalatibya obuchesi bw'abachesi nifukula oburecherefu bw'abarecherefu. Omuchesi ali hena, omwandiki ali hena, omwingani w'eshibala shina ali hena. Nyasaye chiasirwasya obuchesi bw'eshibala shikira olw'obuchesi bwa Nyasaye eshalo shahaywa okumanya Nyasaye kulwa obuchesi bwashyo. Ko Nyasaye yachama okuwonya abo abasubira kulwa obusiru bw'obwi. Abayahudi basabanga bidolero n'abayunani bahabanga machesi. Ebutwa ifwe uyatanga Kristo wabamba omusalaba okuba abayahudi neshisikiralo ne kubayunani n'obusiru. Ebutwa kubalanje abayahudi n'abayunani bose ni Kristo ouli obunyali bwa Nyasaye khandi obuchesi bwa Nyasaye. Unyala 26 lubola okuba bana befwe mwiririsie obulamu bwenywe shinga olobarali abanji abobuchesi bombiri abalangwata kata abobunyali abanji kata beshyami abanji tawe. Ebutwa Nyasaye alobola ebinde bisiru byomushalo okuhambya abachesi tisoni khandi Nyasaye alobola ebibula amani ebyomushalo okuhambya tisoni ebyo ebiri n'amani khandi ebindu ebibula ifuma kata ebindu ebirekwa nibyo ebya Nyasaye yalobola kata nende ebyenebo biralihota bu ebiriho abifubiye bu omundu yesi aleshe okuyityala imberi wa Nyasaye. Mwana wefu likomba kweke elieko mbu injili nomba amahuwa komusalaba. Twese humanyire kuli mu season ey'amahuwa ka Easter and Good Friday. Ne shikunyala kubola amahuwa ka Easter and Good Friday nihulabola kumahuwa komusalaba tawe. Ebible mulunyato mbu amahuwa anomba lihuwa anomba injili ey'omusalaba uyabo abatibanga n'obusiru lakini huifo bawo nibungwa n'obunyali bwa Nyasaye. Mundu wa Nyasaye ndenyo manye mbu lihuwa ly'omusalaba nomba injili y'omusalaba nomba akeholeha ku musalaba okwa Yesu Kristo yabambwaho niko kachira
nasi ni kuwekwa lule mkoras shikira golwimbo abwene yao ofwanambu katanka fasho benoshine olwimbo luchine stempira onyalo kunyola etimu tindi mpulu ndala undi jamani display ho eyo no la jamani display panga katambu no sangalo wala siendu jaka hulajina ndo la kandita de nyango uro mundu anyasa she kupiranga kata kafa niko kramia nombo ubanya saya rera amahuwa kumsalaba amahuwa kosa kehore hauchakra mundakana ya khare okula nyanga ya Yesu ya bambwa mana nafwa mana naya birwa mana nasi baada ya okuyalaba mana nafwa mana naya birwa mana nasi mkuha akandi kosa kehola baadaye kehola okulonda nanende chorus nombe climax yo msalaba Nechira no vula kumanyirisia omusalaba kwa linde muhimu sana omusalaba kwa linde muhimu sana mpaka kachiranga nendo lambu Nyasaye lindo pango ko hununula bandu ya labano olola Nyasaye ololo bweri ba Nyasaye kumusalaba ya hera mneshialo paka na no mwana we Yesu Kristo bwafuira abantu nwenyo kumanya Nyasaye kuyanza kupepicha yo musalaba olole shingala Nyasaye ya hera shingala Nyasaye ya kuyanza iwe nasi omusalaba no buheri bwa Nyasaye kuifwe omusalaba ni barua ya Nyasaye kuifwe yo kumanya mbu ya kuyanza muno Mwana wewe Bible ibolanga omundanya lofwira omulina uwe lakini efo kwafwirwa Yesu Kristo yafwirwa ifwe katahula labalina tafwale yale kwalikata abala labalina bebeta lwakwali kushira bono nbetimbi Yesu Kristo yafwira omusalaba kwa nende maana kunyasaye papa omusalaba kwa nende maana ku Yesu Kristo shikirashina abantu bose abali mwikulu abantu bose banyasaye yali longa nende bilonje byose byali byalongwa olwakola kuzo kununula mundu au mawe yana okuita mshalota dala kubora handi au mawe yana abamalaika bali mwikulu abakofu 24 ba Yohana yalola balio abamalaika balio bango Gabriel bango Michael bosi balio lakini shibeya ma okuitata shibahera shiba qualifier okuitorera efwe obuonya tawe nechira kunyasaye omusalaba kwali kwa maana muno shikira bukalipaka abantu nikulo kulwa ngaba no kununulwa okula mbirimo cha shetani mpaka ubukusi buhanwe mpaka garama irumbwe harungani wina abamalaika ta abaze 24 ta bosi bebo mwikulu nende bobunyali bosi bomushalo shiyayo omundu yesi tawo lakini Yesu Kristo niye ana nabo lamwe sienda Galatia fuira abantu mwana wa Nyasaye kenyo manyo omusalaba niko climax omusalaba niko obwilungu nombo butamu obwo nulibu omwana womundu omusalaba Yesu alebulwa butwa mana alamenyao mana alaba carpenter mana alawo mokufwa omusalaba tawe shikwa hanunulwe tawe nechiranga omusalaba niko muhimu sana omusalaba niko obulamu bwene yafwana shinga graduation ya Yesu Kristo omusalaba kwali umuhimu huye sana mpaka nyanga indilo yali na nosoma Marko 8 ochako nyalo 30 Bible ibolanga mbu olwali nabo ranga abechibebe bu omanyo mwana omundu alayembo kunyahana umwami omundu alayembo kunyahana mbefono chababi nenda bandikira abafarisayo Petro yamulange kando yamulanga shipeka nambora olabolo riota
omwalimu olabolo oriota ofu oriena onyakana oriena ne yoro mundo muhongo ofu oriena ne yone yo mununuli wechal wakanyakana oriena mahono kaba olabolo oriota no so mano ora Yesu mana navora Petro na kona shamlaga Petro yabola bu shetani rulai mberi wanje chira sholine na maparo kanyasaye ta akamini amjira bu Yesu yaengo msalaba shinga graduation iye Yesu yaengo msalaba shinga esha ichomo lya murera yalidulire ne Petro amukayanga no Petro yamukaya nalola ni kama shetani usinjiraga mberi uwe Yesu yalolo msalaba shinga shina yalola omundu umwikarira kucha msalaba amwikara afanashinga umwikarira graduation iye omundu umwikarira kucha msalaba ni shetani usinjiraga mberi uwe ndio Yesu yalolo msalaba ndio Yesu yalola okufahu uwe kumusala hulya yalola ario yafana shinga graduation iye yafana shinga echerushi ikuru kabisa eshobula mubwe elichomo eliali ya murera omusalaba kunyasaye kwali kwa maana omusalaba ku Yesu Kristo mwana wa Nyasaye kwali kwa maana nababira endahembo kunyaka na mikono chabandu endahembo kunyaka na mikono chabanda bamayanu lakini no kusanga alibo moyo kwanje shikira eliene ilo lyandera Yohana okuranga hataru munane ibolanga bu kulwe sababu ino elichomo eliarero mwana wa Nyasaye no kumulula emirimo cha shetani na amululari amulula kulofwa okufwa okwarero bulamu okufwa okwarero bulamu nuko yaliyetere ho kachira eshospe esya Yesu ya kanakania shospe esya Yesu ya hola ya inyanga ye hongo kabisa inyanga ye hongo kabisa yali inyanga yo ya kumsalaba nesha kira Getsemane lo yatanashiro kutirwa Yesaya mpaka na ishali Yesaya kwa alio nyanga indita Bible bolanga Yesaya paka oluya lo nerula shamatsai mwana we yali nyorere ku stage ku climax yo mlambwe yali yorere ku abundu ahwere muno Yesaya paka matsai mpaka oluya lufana matsai mwana we kulwashina yali yorere kushamurera yali yorere kulikuwa yakila nieta mshana Yesu Kristo mwana wa Nyasaye omusalaba huye kwali kwa maana mpaka nakasiria bashe abekibe emalendo la kama epati olwe kine last supper yabakasiria last supper yokulashina yali nasangare nama ile inyanga yanje ni mukamba sholo la mwana na graduate mukamba kata na graduate tango hula munasari na atia mwana nomba na graduate mu university nomba mu college yose ikata inyanga iyo shako nanga ta abesanga bekusangali nasangala kata tindolo stizata kulashina mukamba ni graduation yanje mukamba nendola matunda kama somo kanje Yesu yaenga inyanga yo kubamba hugwe shinga inyanga ya graduation singa inyanga yo blamwe ikulumuno mpaka nakasiria abekibe epati nababira nakasiria ya kulanga gala sapa na babira liye kumukate kuno kijira kuno niko mbiri kwanje okweyananga kulo bununuli bw'abantu lelo bali bakali umukate handi kulwa asangare abakasiri je party yo kusherekea inyanga iye ya maana sana inyanga iye ya graduation mukamba abashikira amaileshi nabe ndabota abahora ngabane kwa bere nenyu lakini liye ko mbiri kuno lo bali bali mukate handi nabatsuchira edibai nababira nywe kuino urra nababira mukanoni kama tai kanje aka indakano imbia aka inya kulobu nunubi bw'abantu mwana wetu Yesu yaenga kumsalaba kama graduation iye yaenga kumsalaba kama lichomo lyene eliali lya mrera kwa Yesu Kristo umsalaba ni kwa maana sana kunyasaye umsalaba ni kwa maana sana Roho Mtakatifu umsalaba ni kwa maana roho niwa mala na implementa roho niwa Yesu bunyali obokwa kumsalaba nendo kulamuha tingufu etia roho nitio etia simu kusia Yesu okurula mushiridwa ho olola ngambu omusalaba kulimo obutarubwa Nyasaye papa alimuo shikirambu niwa panga omupango kwa humunula abantu Yesu Kristo omwana wa Nyasaye alimuo edienga yedwe anabu yeta kufuire ifwe roho alimuo ariena kijana
ayengo msalaba nenda amani mno nende umuhimu kabisa. Lakini ura ulialo 18 libore okubali huwa elio msalaba nelio busiru kubena abo abatibanga ne kwifu abawo nibungwa nibwo obunyali bwa Nyasaye. Ekumanyiye picha eya umsalaba shingala kufwana mutimoni ya Nyasaye, mutimoni ya Yesu Kristo, mutimoni ya Roho Mtakatifu. Lakini ura injili umsalaba yaneyo yao hasinja abantu mara habiri. Injili umsalaba yao hasinja abantu mara habiri. Babore bariye nambu okubali huwa elio lyo msalaba anomba injili umsalaba no busiru kuyabo abatibanga ne kwaba bawo nibungwa no bunyali bwa Nyasaye. Akamina ngambu mushalo anomba abantu baroba ina babiri abawo hasibungwa nende umsalaba. Witure kunyasaye msalaba ni kwa maana, Roho msalaba ni kwa maana, Yesu Kristo yasangala mpaka nalabo mudi Yesu nyala utemo kumwikara okucha msalaba afwana shinga shetani kwali kwa maana. Lakini urahu ikwelana abantu baroba ina ntibiri baro kubo aba injili y'umsalaba no busiru. Ne Paulo aeleza ya nabo raba Korinto ekiranga abantu nibalola ekiranga ilole habu no busiru kubandu bandi ne kulipo bawo nibo mu bunyali bwa Nyasaye abolari abolambu sababu dala ekira abantu nibalane obusiru kwamba amahuwa ko msalaba no busiru nelikuambu endolanga yali kuambu ni kulwa injira ya obuoni abwene bweteramo Nyasaye yenyo kununule shalo de injira ya yeteramo yakira abantu balonga no busiru. Governor niyeta abundu nomba president ali nende shinga yetanga sai ndolole piki birangira olole barabara tiba clear awundi katanga no mwanda kwa matiko kalihu onyora abantu basibira matiko nendo kwakisho mwanda kulobulai no manyo mucheni yetanga nendio kwamanya abami betanga baryo abami betanga nibakurwe abami betanga nende obuyoka nende obuhongo fulani ekira abantu balla injili y'umsalaba nishina ne kulwambu kahabakariena Nyasaye na Nyasaye ye khoro mundu ni kalole hako busiru ombunge ni yeta buduma yetene de indika arehe escotiye ma yetene de indika mana muituhane governor nomba MP wikhala karikaro nomba yetere ne indika abantu banyala huka kwani nishina shilore khishidisho busiru shishira abaruchi shibetanga bariota governor shiyetanga ne indikata president chanyalo kuita boda dawe shishira kalore hanga kama mwako busiru shishira abalola injili y'umsalaba no busiru nishina injira ya Nyasaye yeteramo Nyasaye yekolobo mundu mpaka niebulwane no muhano mushisira mariabu owaye yalonga shikaeleweka hata shikarama huwa kalore hanga mu busiru Nyasaye na Nyasaye walongo mulongiwe shikoli kulunde shalo owudi ne dobunyali bwokola shosi sheyenyere owunyalo huitsa munjira yosi yenyere ya hetariye na mfano kwa mundu. Bible bola Yesu Kristo yetera bana bebe bamuloba na abamuya mayabaye cyo bunyali bwo nkora habana baro abantu kata abambamba kumsalaba nibo bana bebe bali bo bayali yetera lakini shibalo lambu ne ndio muruchi yetangata kata abandi bareba ngano uno kokupare ngo muruchi witanga no Yesu no muruchi wo kunulo kuno cyaba Roma abakunya asinjia ababeberu bakunya asinjia abalangwa ba Roma shali unota tawe omuruji cyanyalo kuhita munjira yo kuba carpenter akasi nabata tibao nakasi desk tyabano kwihalaho nakasi amasanduku nakasi mesa omuruji omununuli shiyetsanga ariota lihuwa lyo msalaba lole hanga lyo busiru kulwa injira ya Nyasaye yeteramuo kulwa Nyasaye ya kulofano ko mundu indakana ibola Yesu Kristo shiyalo labo kwera nande Nyasaye ne shiluta shiyalo labo yeni Nyasaye yaleho lya lilwenelia na kulali kondo lyo
y'omwana w'omundu areka mu mwana w'omundu mungira y'omwana w'omundu awumirinjamu nobaka omwana w'omundu abirangaho Yesu abiriremo kakiraho nigwe. Lakini ku bandu bandi balolanga n'obusiru shikira shina abami shibetsanga baryota shikira shina abanunuli shibetsanga baryota shikira abami nenda mapresident shiketsanga karyota. Yesu yetsa mungira y'abandu balahaluti kawaida tawe mpaka balolanga n'obusiru. Mwana wa Nyasaye kenyango manye bu Yesu yetitiya kakire afile shinga yo Yesu ofilanga kakire akununule. Yesu Kristo yetsa nafa ku msalaba mitoto ya Nyasaye mwene nikahaba ya henyere okuba moksi ya Nyasaye siyaha iteraryota. Lakini kulwe nasi yabukula likondo ly'omundu nekira kanyalo kuloleka ko busiru sikira abaruki shibetanga baryota Nyasaye shiyetanga aryota. Nyasaye ni walonga buli shindu yalinde bujali bwo kunsa munjira yose yaha eteremo yalinde bujali bwo kurunga egarama munjira yose lakini yamuwambo arumishire injira y'abantu bandi bayenganga kore bakola n'obusiru nindakana ibolamba ababolanga n'obusiru yabo ababolanga ni Nyasaye aketaria na mabe mpano ko mundu yabo kubona obusiru. Lakini kuife baoni bungwa mwana wefu n'obunyali bwa Nyasaye. Esababu ya hataru ichiranga bantu balla liwali omsalaba n'obusiru n'obuchesi bw'abantu dalabola hani Bible bolanga Lunyalilo 19 abolambu shikira kahandi kwambu ndalatibya obuchesi bw'abachesi nifukula oburecherefu bw'abarecherefu. Abolambu abayahudi benyange bilole n'abayunani nabo benyanga bahabanga machesi Nyasaye abolariena bu alatibya obuchesi bw'abachesi kunobuonia abo abamusubira yamwambu kunobusiru bw'obwirwati. Abayunani abahabanga machesi nende abayahudi abahabanga bilolero. Lakini naye nalo lambu arumishire obusiru obw'obwirwati bw'injili y'omusalaba. Abantu bahabanga obuchesi bw'eshyalo shibwelewanga amahuwa ka Nyasaye ta. Indakano ibolambu amahuwa keshiro amahuwa ka Nyasaye shikaeleungwa nenda maparoka kawaida to mundu wa Nyasaye. Shonyalo huelewa amahuwa ka Nyasaye norumikiranga maparo nendo buchesi bwa soma ku skuli ya Kakamega School nomba Maseno University nomba Kibabi nomba Masinde Muliro. Abolanga afukula oburecherefu bw'abarecherefu atibinja obuchesi bw'abachesi yatibya kulobwirwati bw'obusiru bw'omusalaba atibinja obuchesi bw'abantu bachesi afukulanga nekira shonyila kuraho obuchesi ubota obusiru kabukulungwa mu busubiri amahuwa kero kaeleungwa nende obusubiri ne kaeleungwa nende amaparo akaroho. Shonyala kuraho obuchesi bubwo manolo omanyirisieta obuchesi bw'abachesi abufukulanga atibinja obuchesi obw'abantu balohanga nabo n'abarecherefu sana afrustratanga obuchesi bwene kulwa shina kulwa yeko kulwa afukulanga kakireye atirire okuba Nyasaye. Obuchesi bw'abachesi abufukulanga oburecherefu bw'abarecherefu abutibinja kakire kumanyirisi amahuwa kechiro chokolara ujuzi bwefuta amahuwa ka Nyasaye nekira obusomi bwa kawaida bunyalo kwikalira nola manya omtofautisha kati ya masomo kwa soma usukuli mpaka noba professor mpaka noba doctor. Mana weke video kuchunguza mu laboratory weke video kola research and the projects amaparoke mbyayo nora kumahuwa ka Nyasaye nonyola shikejirata
shikaelewe kata amahuwa kanyasaye shikaelewe abayunani bahaba machesi bango Socrates bango Plato bango Aristotle bana abantu bo buchesi mwana wefu nora amahuwa ko msalaba shukaelewanga hulo buchesi bwa kawaida ta elimu irende bulai bwayo esangala sana kulo abantu kusoma no bulai sana lakini wiza amahuwa kanyasaye shikamanyungwa nenda maparoka kawaida ta lekira injili ilolekha ubusiru abantu babula kwasoma sana ifokula abantu abachesi lakini shibaelewa amahuwa ke injili ta kachiranga bachitupe ndweka babolana amahuwa akobusiru sababu ya hatari ekira abantu balla injili no busiru nelihwambu abalangwa abolarimbu nebutwa kubashi muyenga shikala balangwa abanje kuyinyisha mwana abantu boluyalita abanje kuyinyisha mwana abantu bobwamita abanje kuyinyisha mwana abantu balolekanga buleshindu tawe omanyira abantu bayenganga niba ikateshiyama shabantu kujiramo kata ibali ba mama nomba kata abantu basaza olaba yenga nibanga wina bali kumushama shiri abundu osi munasho kujoine kintu ayenganga abantu bali mo bafana abariena abantu balanga injili no busiru bahenganga abantu balangwa shijira mbunji wa abantu balangwa shibana bacheso kulonda nande bichero byeshalo shinota mbunji wa abantu balangwa balona kashinga abantu abalaline ndamapesa abantu abamanani neshira abantu baloye saino bachayanga injili yo msalaba shibalanga bu nyasaye ni amete shina ndina mapesa ndasomya abana ndine mikunda ndinde tsimali kulaba yengaga abantu abalangwa neballa abantu balangwa balomba nabantu bamanani nabantu abawumeshindu neshiranga bahaba mahuwa kanyasaye no manyire kata Yesu liyeta abantu bayalanga lokuranga bana abantu bokuloba tsinyeni utwa abantu bachaywa abantu abasololi bokushuru abantu balaloreha abamana tawo kachiranga injili saidi yengwa nilorwa ino nebindu byabanda basiru bino nebindu byabantu balasomata ino nebi amahuwa ke injili na amahuwa kabanda bamana nabawumeshindu abanyahana kachire banyole msada umundu wa nyasaye ndenyo manye injili ya ukasinja abantu mara kabiri kubandu batibanga no busiru lakini huifo bawo nibungwa netsingufuti ya nyasaye lirebo lya kuireberenge mushipindi shenyanga ino lilimbu eyuolo langoriena injili yo msalaba no busiru kuiwe nomba na amani kanyasaye no nibungwa na amani kanyasaye lakini mundu utibanga ukorana no busiru witulire nishina olo langoriena injili ndake komba sae nawe noliao nobo lango mundu wa nyasaye nikawa injili yaline de maana msalaba kwa linde maana kunyasaye kuba nende maana ku Yesu Kristo kuba nende maana ku Roho Mtakatifu hadi sisi ndenya kumekuwa na kuisi chendo langa bulo busiru tawe ndenya tibeti ngufutenya saya muisi bolo mwami Yesu wafa msalaba kachireno kuwe diamendo mwono ne yolo mwonia beratimba basu siyane na mataiko akeve na msalaba kachirenga luhane beshilo jeshiya enganga shetani nenda mahuwa kekozi uchaka nangaino ndiwa Yesu ekazi y'omusalaba itiha mbulamu bwanje ulira Yesu Kristo mwamwe fwe amen ekusairanga mwami nyasaye ekupirori okulomuloli wefe ndomulirisi bose abakunyolere obakosye obatiri b'omusalaba bembulamu bwabwe abalwale baone abanyahananga myoyo abalekero ndebintu bihongo amatemo komishala muno obakupandre uletse ngufutire kumusalaba ulira Yesu Kristo mwamwe fwe amen. Basi mundu wa nyasaye kukasi muna merakanya na mkambi Stephen Hamati wa Christ Evangelistic Church Shibinga namba ya simu ola chidila screen huwa ni 0720530693 na kupanda kusaya nawe halala na kusanyira na kusika nyasaye kunyara ubene nyanga indai karibu mwami